Dua tinagbalin akaayan-ayat ko. Ginundawayak tinalaos a panagayat na kanyak, nga isumat ti pagladladingitak nga ginggayta. Bueno kagayam, tapno nalawag ti amin, intay nga rutenggan ti panakaidrama, ti pakasaritaan, ng patulod ni Kathy. Naibagarabim, Kathy. Kastamat kan ka, Ronnie. Sabong para ken ka. Agyaman na. Oh, Kathy, di na katipastrakan. Ay, huwag gayam. Nalipatak matan. O sige, umay ka. Agyaman na. Agtugaw ka. Agyaman na. Kathy, adak manen, kayat ko amamuan no adamot langan. Banagan ti ayat ng itataton kukin ka. No ita. Jak pa'y masungbatan dayta. Iso nga ikan na kumapay iti gundaway amang panunot iti dayta abanag. Sa anak mo et nga gapapura. Ayun, sapel ako ma. Tano nakapagpanunot kanton. Baka nagsakak kumati sumpat mo. No, kasta. Sinarungkaran na kamanin ni Ronnie iti rabi eh? Kasta nga, Rod. Mariknak kat napingat unay nga grayo kanya. No, adamot panagayat mo kan kuana. Disong bata mon. Saan ko nga ay ayatan? Nga makitan to. Kitawag ano pagpatinggan ti panagayat na kanya. Ay na, Kathy. No, awan ti panggap mo ang mga klon iti ayat na. Saan mo apang namnamaan? Narigat ti kasta. Iso nga itapay laang. Ibagamon ti pudno. No, awan matlaang ti mauray na ken ka. Awan mat ti mariknak nga ayat ka ni Ronnie. Nga madlaw ko nga agayat unay kanya. Iso nga aklo nagsan. Ta sigurado. Amin na kayat ko, ipaay na. Uwan, sung batak ton, apaman nga umay manan dito'y balay. Ni Melchor ti umawawag. Napingat mat nga grayo kanyak na ito eh. Hello? Hello, Kathy? Mabalin niya wisin kayo doon, Rabi? Sa dino? Mangantay tirwa. Ipakadagat ka ni nanang mo. Hindi ka madanagan. Itulod kang tumatlaan kita balayo. Kwa. O sige, anya nga oras? Sukunan ka iti alas 7. Sige, orayan ka. Agyaman ay. Sige ha. Orayan na kinton, Rabi. Bye. Bye. Ay, talagang agayatakmat ka ni Melchor. Jakon mapaglibakan ti bagik. Kat apaman nga idarirag naman inti ayat na inton, Rabi. Sungba takot. Dito a restaurant tinangawisakin ka. Ta manmano ti tao. Makapagsarita ta na imbag. Napatig namin ti bagagkin ka. Anya dayta? No, aklonim tayat ko. Nakasagana ka may kalaysakan ka, Kathy. Mariknak anapod no ka iti ibagbagang. Ngam saan nakamay kari iti ayat mo. Kaputan ako rapay kamilaan. Idinto ta si kakatbak nang kayo. Tapno ibagagkin ka. Awan tinakurapay. Winubak nang no may papankin ayat. Melchor. Iso pangasim. Aglo naman tayat ko. I love you so much, Kathy. Kasi tinakunat. Nakasagana ka may kalaysakan ka. Melchor, aklunag, ay ayatan ka man. Isong aklunag ti ayat mo. Ngampang asin ta dinak to kumapaldaangan. Saan? Ikarit dayta. Ket agyaman na kiti panangaklon mo itayat ko. Pinaragsak na, Kathy. No, kasta. Inaklon mo ti ayat ni Melchor? Wan, ay ayatak. Iso nga inaklon kon. Sigurado ka iti dayta? Wan, talaga nga ay ayatak ni Melchor. Kat
Kasanon ni Ronnie? Bayam lata Anya, ay sus, madi atikas na. Ibagamon nga addan kaayan-ayat mo, tapno saan met amang namnama di tao. Kas nakon, bayam lata ngagdaton. Takitag man no pagpatinggan ti ayat na. Anya? No kas pangarigan taklo nagti ayat mo. Itad mo nga ta amin ang kayat ko? Wen, Kathy. Aramidag ti amin, tapno maipay ko amin apak nagsakam. Bueno, tangay mariknak mata na pudno ka. Sige, aklo nagti ayat mo. Oy, pinaragsaknak iti dayta. Agyamanak kunay. Kas na kunak, aramidag ti amin, tapno maipay ko dagiti kayat mo. Sapay la ko mata matungpal mo dayta. Ikarigatak para ken ka, Kathy. Ola, inkangarot aginanan tarabihin. Umay kanto sukunan intun bigat, taag pasyarta. Magustuhan mo't laeng na ita blouse kan pantalon aginatang ta? Siyempre. Ngamin, bagay ko unay. Agyamanak ha? Kas na kunakon, ikarigatak na ibahay amin akayat mo. Kaputa ay ayatin ka unay-unay. Agyamanak, Ronnie. Ala, umay ka. Intapay mangan. Kalpasan na. Itulod ka ni Jibalayo. Nabannog ak iti panagpaspasyar mi ka ni Ronnie. Kasanumat ngamin? Awan kotse na. Naimbag ni Melchor tano kasta nga agpasyar kami. Adda di kotse na nga usaran mi. Isu nga oray sa dino ti papanan mi. Sa anak ang mabannog ang magmag na. Sana bali. Taited mat amin ni Ronnie ti dawatag. At least, adda konsuelok anang aklon iti ayat na. Ti cellphone ko. Ay na, nairidap po gayam. Ni Melchor ti umawawag. Hello? Hello? Sukunin ka pa manamalpas si trabaho ka. Agpasyar ta. Ha? O sige, orayin ka. Okay. Alas 5:30. Adakon dita. O sige. Okay, bye. Bye. Ay na, naimbaglakit din. Tanakasangpot akon. Nairidap ko pa'y gaputan na banukak iti panagpasyar mi ka ni Ronnie. Tinasayaan. Agrubuat akon. Tani, agalas 5 iti malam. Huston to inton umay ni Melchor. Oh, Kathy. Itay payasan ka matimtima ka. Apay, ada parikot mo? Kuang amin Melchor. Oh, saan ka ngagsinnaay Ibagam no niya dayta, tapno matulungan ka. Kuang. Diyak ko maibagan, takababain. Awan ti rumba nga pagbainam. No, anyaman ti parikot mo. Ibagam. Saan ka mati na sa balik kanyak? Mabain ako, ma. Amo kasi kalaang di makatulong kanyak iti daytoy aparikot ko. Agsakit ni nanang ko. Katawan ti pang pa-ospital ko kenkwana. Ay na, day talaga ayam. Mano ti masapol mo? Ibagam. Kwa. Oray 5,000 la ko, ma. Sige, awan parikot iti dayta. Kalpasan ti panagpasyar kan panangan ta. Inak to mangirwar iti kasapula makwarta. Agyaman at Melchor. Naimbaglaangan taman nakaawat ka. Maawatan ka. Gapotay ayatin ka. Anya? Pinagpambar mo ni nanang mo nga agsakit? Tapno laang makadawat ka iti kwarta kin ni Melchor? Nagdakkel pa'y akantidad. Ay nakati, maditikas tangal aramidam. Bayan nakadilat ta, Grace. Anya ko matidakas nakat kaayan ayat kumat. Day tangarod, kaayan ayat mo pa'y laang ngamlukluk kumon. Anyan tulangan ngay nagasawa kayon. Ay na, Grace, bayan naklaang kunaklangaruden. Di ka kadi madanagan, tamok ti aramida. Dasaya at tadakan kasi. Agsarita taman ni tinalapat. Kasla na patag ti ibagayo, ananang. Talaga na patag.
Anya nga minaya dayta. Nagalas ka ti aramid mo on? Ni, anya ka din ti sasawan nyo nanang. Anya tinaalas nga inaramid ko. Ti panagdaw-dawat mo iti kwarta iti boyfriend mo asyak ti pagpampambar mo. Ibagbagam nga agsakitak. Kat kasapulam ti kwarta pagpa-ospital ko. Sino tinang ibagay ti dayta? Ay saan na masapul nga ibagak no asinaw? Maditikas tangar aramid. Isa apang nga asing. Saan mo nga ulitin pa ha? Mawatam. Sigurado, ni Grace tinang ibaga. O niya, apayadi ka sumungbat. Saan mo nga ulitin kunak? Wananang. Saanan? Anya ka matten, Grace? Kunak na mapagtalkan ka agayam, saan matgayam? Saan kan ngaglibak? Amo kasi ka tinangidanon ka ni nanang ti maipapan iti panagkid daw ko kin ni Melchor iti kwarta. Ay, jak ilibak kasi. Talagang imbagak. Ngamin, maditar aramidam. Agasamot ngamin dayta. Pagpambar mo ni nanang mo, tapno lang makadawat ka iti kwarta iti boyfriend mo. Anya ko mga iti bibiyang mo iti dayta. Jak ko mamakibiyang nusto ti aramid mo. Ngam saan mat nga rod. Kaya't ko laang amailintag ti madingar aramidam. Iso nga imbagak kininanang mo. No kastamat lang aman nakibiyang ka. Manipod ita, aglinipatan ka sa gayam. Anya? Saan ka na kaya tagayam? Kati, saan ko mamatakas ta? Aramidag laang ti may parbang. Ay, uston! Basta saan ka na kaya tagayam? Ala, naday ta ti pangadang mo. Awan ti maaramidak. Day ti laang ti maibagak. Sapay ko mata saan mo to apagbabaw yan tar aramidam. Ti pananggun-gundaway mo kadagiti nobyom. Ibagak matkan ka. Awan to ti pagbabawyak. Awan to apulos. Kaya't ko amasapa kayo kinimanong mo sumangpat inton bigat, iho. Para itipan nakaselebrar ti kasangay ko. Wen, mama. Di kayo madanagan. Masapa kami kin ni Manong. Kaya't ko ama-ama mo, tibag pagkamakaayan ayat mo. Sige, mama. Awisag to ni Cathy. Yamamok to kada kayo. Oh, sige ma. Mapanakon. Advance happy birthday. Oh. Agyaman ak iho. Malaing kangarutan. Agan-anad ka, iti panagmaneho. Nakababain samat. Anya ko man ti pagbainam. Ni mama mismo tinangibaga kahit nagaamakita inton bigat. Kaputa, kasangay na. O sige. Sukunan nakto nga rod. Siyempre sukunin ka. Ipakada ka kin ni nanang mo. O sige. Urayan kan to nga rod. Agyaman na ka. Dito lang. Bye. Bye. Ay na. Kasano nga ta? Kaya't ko anapintasak iti ipapan ko iti balay da Melchor. Ay, anya nga tati usarak akawas. Masapol anapintasak to. O sige, agpili ka na niya ti magustuhan dita abado, tagatangan ta. Ay na, nakababain matkan ka, Ronnie. Anya ko matipagpainam kat agayan ayat tamat. Kan may sa, kayat ko anapintas ka iti dadar ay mo iti party ako nam. O nga Rod, itugot ka kumangam para lang karag iti babae day a party. Isa pasensyakan ha? Mawatan ka, Cathy. Hala, agpili ka nga roda. Nanya ti kayat mo karag iti nakadisplay abadbado. Tagatangan ta. O sige, kadagyan anak manan ha? Talaga apat-pat ganak unay. Ay na, nagadumot gaya masangaili ni mamam. Kasla pa ba inak? Awan ti rumbang nga pagbainam. Ngamin, nasingpot ni mama. Kastamotin kin ni Manong ko. Ala, umay ka. Tayam amo ka kadakwada. Melchor, talaga ang mabaina. Awan ti rumbang nga pagbainam ko nakmanan. Manong Celso. Melchor, iso ka diti kaya na yan mo. Wen Manong. Cathy? Ni Manong ko Celso. Naimbag nga oras yun, sir. Anya, sir. Manong, kurapatan. Nasing-singit mo't lang ti linang tayo. O sige, no, day tati ko na yung Manong.
Manong, mapan kami tayo ni Mama. Okay, kita pakaragsakag di pandakam amoken ka, Kathy. Agyamanak Manong Celso. Pakaragsakak ti panakabamukan ka, iha. Agyamanak, ma'am. Naragsak ka pa nagkasangay yo. Agyaman iha. Amom, sa anak ngagpilpili iti manukangag. No, sino ti kayat ni Melchor? Kayat kumatan. Tila ang kalkalikagumak kat ti kinapudnom iti anak ko. Batbat gagonay ni Melchor, iha. Kat sapay la kumata kasta kamatkan ko, anak. Mala, sapay la kumatagenjoy ka iti dadaray mo iti kasamay ko, iha. O sige, iho. Kasi kasuma na imbag ti kaya na yan, ha? Wen Mama, di kayo madanagan. Nabayagan ana itulod nak ni Melchor diti balay. Parbangonan. Ngamjak pa ila makaturog. Kasano nga tati panang i-break ko kan ni Ronnie, aya. Makamuditan. Kasaritak inton bigat. Masapon nga i-break kon ta ipamaysak laangan ni Melchor. Naibayaga kita na panaka. Mapisinak pa kitin. Mangaldawa ko niti deta restaurant. Sakbay agsuble ka di opisina. Pumalasi ko niti kalsada. Ti babae iti bangir kalsada. Ni Kathy. Kat salsalabayan ti kadwa na lalaki. Ano ti kay tasawan da ito eh? Padasak ti magna. Tapno makamakam ko ida. Nasken ang makasaritak ni Kathy. Lipliputan nagsamatan. Atay ta. Asidig akon. Kathy? Ha? Melchor? Anya ti kay tasawan da ito eh? Apay salsalabayan na kadayta lalaki. Ikuha. Apay pare. Anya ko matibibiyang mo no salsalabayag ni Kathy kat kayan ayat ko. Anya? Kaayan ayat mo? Kat no, kaayan ayat kakmat? Anya? Kathy, pudno ka diti bagpagalit yung lalaki? Ikuha. Wan, Ronnie. Kaayan ayat ko mat ni Melchor. Anya? Ngam iso ti ay ayatag. Saan ka tasika? Basta, linukunak lang. Pakawanin na, Ronnie. Melchor, agpalawagak. Awanin ti rumbang ipalawag mo, Kathy. Manangal lilaw kagayam. Agayan ayat tapay laang, ngam linuko na kon. Anyan tulaangin into nagasawatan. Sayang ti panagayat niya mpaay ko ka. Sayang. Iso alading ita. Manipod ita. Lipatin na kon. Takas taak matkan ka. Melchor, pangasim. Dagan na ko, ma. Ay, ayatan ka. Lading ita. Dita kayon. Awan ser-serpi mababay. Manangal niyo. Bitakan. Ronnie! Mabit lang! Ronnie! Diyos ko. Anya dito yan naaramid ko. Inawagak ni Melchor iti cellphone na takayat ko tagpalawag Mr. Londy. Ngem awanen tidengken na palawag ko. Kastamat ni Ronnie saanen adung kanya. Ay ayatek ni Melchor. Ngem talaga adi na kon pinakawan. Idi lang anariknak no kasanutik kasaem ti masakitan. Basol kumatkati. Siya kumatlang tinagaramid iti pagladladingitak nga aging gaita. Nagbalatek matlakanyak ti madi nga aramid ko. Kastaan, ket agyamanag kata kayo. Hirugik tiag salaysay, idi awanak pay ito'y abiyag. Idi agad adal pay lang ni nanang ko iti kolehiyo. Bueno gagayam, intay nga rudenggan. Ti pan na kay drama ti pakasaritan, ti pagayam tayo adilin.
Anya jay kinunam, Regine. Ulitan man. Masikugak, Mama. Pagkawanundag, Mama. Ngam nailawan kami ngaminan ni boyfriend ko. Awanan kay tibain. Mangibabain ka, Regine. Agad-adal ka pa'y lang ngam sa baligaya man tinararamid mo. Garang-gandyang ka, babae! Nay, da kayo magayam, maestra. Sumrek kayo, Imayak ta na patagapagsaritaan ta, kapsa. Sige, umay ka. Umay ka, ma'am. Pagtugaw ka. Agyam, anak. Ayan ti anak mo. Laban lagi pastor, maestra. Sinikogan na di anak ko. Rabang na lang ikasar na. Ha? Diyak kumakayap ti anak mo apakiasawaan ti anak ko. Tamok nga grigat tulaang itisidong na. Ngam kapilitan tamasikog matan. Anya? Diyak kayap ti may papain. Iso apagkasaran tayon dagituping. Tasaan pa'y amadlaw ti tiyan ti anak ko. Nakatutag sangpat at tao. Mauray saan ng imbitado. Awangan lumatukol ti aklo, Regine. Saan mo't siguro, Mama? Adumit basit ti naluto. Nagbasit tupay ti sagana. Tila nakirirelasyon ang tumad. Di mo pa'y mat pinili. Mama, pakawanandak ko, Ma. Di akon may tuloy ti panagadal ko. Tamasikugak matan. Kapilitan na. Iso ang makaamu kayon itibiyag di itasawang. Kasta ti pinili mo masakbayan. Isa makamukan. Awanan ti rabrabbangakan ka, Regine. Nagrigat kanto iti sidong ti mangurkurangas nga sawang. Awan bibiyang kon. Guston, Regine. Di kagdanag. Ore kas jeti ko na ni Mama. Di kay tubaybayan iti agbalin niya anak ta. Ipakitak to kan kwa na. Amaikan kayo iti nanamaya panagbiag. Diyak to ipalobos nga grigat kayo. Maladingitan lang amin iti panagsasao ni Mama. Masakitan ang kiti husto. Gagangay na latikas diya panagsasao na. Adi na makunti nagpanagam. Ngam, uray may sakla amarigrigat. Ipasigurado kan ka. Di kan to mapisinan iti denak. Tadublog ti panagsalukag ko ita. Nagaw nakatadang tunbunga tayan ayat ta. I love you. Ay ayatan ka man, unay, Ivan. Anya, masikog kamadan? Nasurok la adwa ti tawan ti inaunang anak yo. Masikog kamadan? Gusto lang ti baet da, Mama. Apay, di kay mabuteng nga agpamilya iti dakal? Gusto ko man ati may isang anak yo, taman nalon matlang di asawam. Mama, ore may salaman nalon ni Ivan. Saan na kami abisbisinon iti anak mi ani Jeline? Di mon kalupan di asawam. Amo, ang kurkurang ni Ivan kada kayo nga agina. Iso nga may kantoy di balay. So may kamangalay ti abastoyo. Nagsweldo ak iti kalman. Yawid monton dagiti daddo maginatgatang ko. Daytoy ti limagasot. Gatang mo iti gatas ti apo ko. Anya, nakaanakan ni Regine. Anya't anak na nga ay. Lalaki, tatang. Ay kat nasayat babae, kan lalaki ti anak yaw. Ay, huwag gayam, tatang. Umayak mangalay iti daddo makagawaan ni Regine. Nasisaryan ngamin. Kat mga no saan kami pa makaawid. Kastaya.
Problema nga rod, tatang. Kurang tinsaganak a kwarta. Jak mata mo ama si Sarian. Dakdakkel ti gastos. Sapay, awan makukwartak mag. Limlima gasot na tayo iduldulin ko dita. Inakagdis kita rin ti kwarta, tatang. Katugangam ngay. Abangan Lord na may tulong na. Padasik ka, tatang. Sige. Siya kung ti makaam mo iti magastos. Bayada ka aminan. Tamok mo at ngawan urnong niyo. Saan yun ang maasikaso ni Jeline? Tane, adan may kaduang anak yo. Nang runak at si Sarian ka, Regine. Isu nga alaag to pay laang ti apo ko kijabalay, tasyak ti mga iwan kan ko na. Kababainan kada kayo, Mama. Basta alaag pay laang ni Jeline. O anya, mayat ka, Ivan. No, siyakla amay sa. Uray saanin, Mama. Kabaglakmat niya si Kaswan. Kan may sa, adamot trabaho yo. Sana problema dayta. Di itugot ko ito'y pagkadaalan. Kabayatan, ti panang isurok. Saan na problema dayta? Alaag kun ni Jeline nga apo. Masikog man kanon jay inam, Jeline. May kapaten nga adim day jay. Sikog la sikog. Wan nga rod, Lola. Nagrigat lang nga roden tibiyag da. Pudnot ako nam, apo. Iso asika. No kayat mo tinanam ay abiyag. Di kan agsubsubli ka dakwat. Ha? Talaga, Lola. Pagan-anok nga iti mapanijay. Di mo tultuladan jay inam agaranggan tiyang, Jeline. Agadadal pala iti ngam nagpasikogan. Dinadaol na ti arapap ko kankwana. Sayang. Iso asika ti mangituloy iti dayta. Promise, Lola. Matungpal ti kayat yung apagtungpalak. Jak tutultuladan ni Mama. Kano makiasawa akto. Di adalakton. Kan padak to a professional ti pakiasawaak. Saan akas ni tatang ko? Kumusta ni Jeline, Regine? Apa di mo pala mapanalaan? Day tangaro ti parikot, Ivan. Dinan kaya tagsubli dito'y balay. Nagbaliwan dyan ta. Saan mo ta kas di basit pa'y? Gabita, kasla awan mo tan respeto na. Timbang sit pa yan. Adang amin sa bali nga ugali ni Mama. Sigurado at tila yung bagbagana iti ubing. Isu akas di itan ni Jeline. No danda ni Dinan kaya't ti makisarita kanya. Apay nga yakas jay? Saan tan nga alaan ni Jeline? Uray ta damod dagiti upat nga anak ta. Imbag lakad kadwa ni Mama iti balay. Okay lang kanyak, Regine. Uray ijayan yag na ed. Yung tijak maklon. Apay nagbalin akas dito ugali na. Nagtangsit. Kita amat ada kiti kakabsat na. Nagtutulnog, nagre-respeto, kan nagsisingpot da. Agadal ta kumapay nga umuna, Justin. Sa tanto aramidan ti kay kayat ta. Kasla di ako na makauray. Ngamin, I love you very much, Jeline. Basta, tiyak kayat ang mapain ni Lolak iti arapaap na para kanya. Kan maysa, tiyak kayat ti may tulad kin ni Mama. Nagsapa anak ki asawa, iso nga agrigrigat daytan. No kasta, ni Lolam timang papaadal kan ka. Wen, Justin, naimbag nga ro tayo nalanak idibasitak pay lang. Tano nagtali na edak idibalay mi? Pasig siguro aruot ti karga ti tiyan ko ita. Tanateng la akanayon ti sidsita anda. Naimbag idibalay ta Lolak, ta kumpleto ti abastok ijay. Bakit ako, apo?
Iso nga agadal ka na impag. Tapar akan kamot lang data. At idog pa iti biyagyo, Lola. Didak pampanawan Asinon to pa yung iti kadkadwak no panawan dakmatan. Isong agbyag kayo pa iti napaot. Ay, wan. Imay jay amam itay ditoy. Damdamagan na ka. Anya nga iti ibaga di jala kay. Makapasuron. Kundi da magkanyak. Kat awan mat nga rod mait-itid na akwarta kanyak. Ay, nakadado nga minan ti anak da. Di namat maitid dagiti kasapulan dagiti anak na. Iso nga rod, adi mo tultuladan jay inam, Jilin. Lumaki asawa kanto. Daytay padam to a professional ti pilyam. Talaga mat, Lola. Never nga inarapaap ko ti makiasawa iti kaskin ni tatang. Sigurado nga agree gatak to laang. No kaskin ni tatang ti pakaisagmakak. Never, Lola. Kat, anya ti kaya tiyo apagparangan. Siya ti mang brainwash iti anak iyo, Regine. Nagalasmotan ti at-atapon niyo. Sorry no nasair ko tirik na yo, Mama. Ngam nila ang Jilin ti kas dito ugali na. Kas makita yung at kadagiti kakabsat na. Nasisingpit da amin. Nila ang Jilin ti kas jay. Siyempre, iso ti inabandon nyo. Timbol lang yo. Natural ngagsakit tinakam na kada kayo. Mama, saan mingin belon ni Jilin? Da kayo tinang pilit idi anangalakan ko na. Di mo baliktadan ti sitwasyon, Regine. Di ka ikit di agyaman. Tadak amang papadalkan ko na. Tanuawanak. Tiyak amon tinagbambanagan ni Jilin. Tano tiyak indala. Sigurado asaan nyo ang maitad dagiti kasapulan na. Takasano, di yam mo ta kontrol. Awan trabaho yung agpadpada iti asawam ngam kas lalaklakaan nyo tibiyag. Tagsasaruno dagiti anak yo. Garangganjang ka lang agpaiso, Regine. Ay, una yan, napang nakairan ranana, ay van anak. Hindi nagpabagyo akta da ginagarak. Nakitak ijen ni Jilin. At nakadwa na alalaki. Diyan ka mo, mga kaadalan na. Agpanadamad ang nakauniforme. Nakita na kayo, tatang? Uwan na. Iti nga ron makita na kit. Ti daras da limiklek. Ti kahol-holding hands na. Boyfriend na siguro na jay. Anya? Nagubingan pa ilahin. Makiboy-boyfriendan. So, kirman ngamin na nga anak mo, Ivan. Uwan nga rod, tatang. Nubagbagaan. Tumangsit adagos. Kasanaw kat inispoiled ni apanayan. Dinan sa ngamin ung-ungtan. Iso akas jay. Para milan na amin na kayat na. Uwan nga rod. Awan mo ti maaramidak. Tani katugangak mo ti nakakaadaan ng gasgastos iti anak mi. Justin, masikuga kon. Anya? Sa nabali, di nakamot baybayan ni Lolam. Ang nantan iti balayo ka ni Lolam. Anya, ijay balayo ngay. Di mat agmay may saka nga anak. Basta't ti kahit ko, iti balay ni Lolam ti pagyananta. Pasyarik ni Mama. Ano jay? Ni Mama. Mama! Anyat na pasama kada kayo? Tulungan da kami! Tulungan da kami! Mama! 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 Anyat na pasama kini Lola. Natayan ni Mama Angeline. Intaray mi ito ospital. Yung natayan, anay sampot ija ospital. Naatake ni Mama. Saan?
Sana mabalin na matay na Lola. Kasano agpaitan. Awanan ni Lola. Lola, sino pa yan si pagkamanga kita? Nangrunag at masikog ako. Anya, masikog ka? Nawan, Mama. Awanan ni Lola ang makaawat kanya. Awanan timpat-patid ko, Lola. Jeline, anak. Ada kami iti amam. Saan da ka baybayan? Agsublikan ka da kami. Tadi da ka baybayan, anak ko. Mabain ako na, Mama. Mabain na. Anak ko, awan ti rumbang nga pagbainan. Ipatpatagda ka unayin kininanang mo. Mama, Papa, pagawanin da ko ba? Pagawanin da. Nagbalinak ka na tangsit ka na kayo. Hindi si bibiyag pa ni Lola. Kailiw ko una yung darakop mo, anak ko. Alaman na namarakop ka. Italay manan. Ipatpatagda ka unay kinitatang mo, anak. Talaga apud no ti pagsasao, Mr. Longley. Awan tinagan na amang ibeleng iti anak na. Tanapanek ni ka. Uray nagbalinak ang natangig karagiti dadakkel ko, inawat daklat ka asipupuso. Ita nagsubliak iti silong ti inak ken ti amak. Ta pinanawan nakmeten ti ama ti sikog ko. Naamiris ko ti bidot ko, kat impakita karagiti dadakkel ko ti nalaos aparag babawi.